Иртәнге намазның 2 рәкәгать сүннәте. Иртәнге намазның 2 рәкәгать сүннәте 2 қиям, 2 иркук, 4 сәждә һәм 1 кагъдәдән тора. Қиям тәкбирдән соң аяк үрә тору. Иркук бөгелү. Сәждә маңгайны намазлыкка тидерү. Кагъдә утыру. Иң элек кеше ният кылырга тиеш. Ният кылдым иртәнге намазның 2 рәкәгать сүннәтен үтәргә. Халисән лиллаһи тәгалә. Аннан соң кулларын күтәреп, баш бармакларының битләрен колак йомшаклары артларына тидереп тәкбир әйтә. Аллаһу акбар. Аннан соң кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Шуннан соң сәнә дугасы укыла. Субханака Аллаһумма ва бихамдик ва табарак исмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Аннары Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә амин диелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръәннең бер сүрәсе яки 3 кичкенә аяты яки бер зур аят укыла. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Тәкбир әйтелә, иркукка иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр иркук тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Иркуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Аллаһу акбар. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Икенче сәҗдәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкәгатьнең кыямына турыла. Аллаһу акбар. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Икенче рәкәгатьнең кыямында сәнә һәм әгүзу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә амин әйтелә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малик яумиддин.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. الله أكبر. Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ikinchi sajdadan so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. الله أكبر. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud, annar salovat, so'ngidan duo oyatin Rabbana o'qiy. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафқа, соңыннан сол тарафқа сәлам бере, һәм сәлам дугасын оқып, дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, иртәнге намазның
2 рәкәгать сөннәте тәмам була.